Posebnog mirisa, s manjim postotkom alkohola i manje kiselosti, izuzetno pitko i lagano vino. Po mnogo čemu posebno. Tim riječima možemo opisati autohtonu kastavsku belicu. A upravo je belica, i to ona Arsena Jardasa, proglašena šampionom 9. po redu ocjenjivačkog susreta vinara Kastavštine, koji se već tradicionalno nedjelju nakon Uskrsa održava u Kastvu. Tajna je u velikom delu, u muci i ne znam što vam drugo reći, trudu, to je to. I dugogodišnje iskustvo, evo 30 let već se s tim bavim i već sam valjda nešto i naučio. Kod nas je to izuzetno zahtjevno, evo ja imam vinograd na 10 nivoa u jednom vinogradu, tako možete misliti, to same prezide, nanešena zemlja, male površine, najviše ručni rad i to je to. Malvazija, graševina, muškat, teran, vranac, merlot i još mnoga druga. Vina za degustaciju bilo je baš za svačiji gušt i to jedno bolje od drugog. Od 59 pristiglih uzoraka, 9 njih dobilo je priznanja, dodijeljeno je 15 brončanih i 27 srebrnih medalja, a čak su se 3 uzorka ovjenčala zlatnom medaljom. No najviše od svega veselio je velik broj prijavljenih belica, od kojih je jedna odnijela pobjedu. To znači da mi 10 godina evo sad je 10 godina, da nismo uzalud potrošili. Dakle, edukacija članova kroz predavanja, kroz putovanja, isto tako nadasve sa školom vinarskom koju nam je organiziral Dioper iz Pule, tamo vaši Istrijani. Županija je platil je grad Kastav. Napravili smo školu za 72 vinara koji su položili, vinar, vinogradar zvanje, ne? I to se vidi, to su rezultati. I ne samo na belici, nego i na kupovnim, na grožđu koje je kupljeno vani pa napravljeno vino i od grožđa koje mi imamo, sami svoje. Tako da, evidentan je napredak. Komisija koja je odlučivala o dodjeli medalja bila je sastavljena od respektabilnih enologa i someljera, no završnu ocjenu ipak je dalo mnoštvo okupljenih u Kastvu. Vina ove godine su odlična. Odlična. Probali smo sva 3 zlata i srebra jedno par. Još ćemo kasnije malo još probati. Znači zadovoljni? Zadovoljni, da. Vi gospodine, kako se vama sviđa vino? Dobro, nije loše, dobre su vina. Po običaju. I zadovoljni smo. Uz udrugu Belica vrijednost manifestacije od početka prepoznaju i podržavaju grad Kastav kao i Kastavska turistička zajednica. Sigurno da je vrijedno, zato se turistička zajednica zapravo od samog početka kad je došlo do ideje vrijednih članova udruge Belice da se napravi ovakav jedan susret, odmah naravno uključila i svakako da je važno upravo zbog tog početka popunjavanja sadržaja u predsezoni. I na to bi se nadovezala da smo evo po sadašnjim nekim rezultatima ostvarenog prometa možemo reći da smo zaista zadovoljni jer evo u prva 3 mjeseca u odnosu na prošlu godinu bilježimo čak 68% povećanja u dolascima i 11% u noćenjama i uskrsni blagdani su daleko premašili prošlogodišnji. Gradić je prekrasan, a manifestacija nas je stvarno oduševila jer pokazuje i čuva tradiciju, što je na nas ostavilo jako dobar dojam. Da se priča o Kastavskoj belici nastavi i dalje, potrebno je udružiti sve snage, što se posljednjih godina i čini. Samo u prošloj godini posađeno je preko 1000 komada. Belica, ko nije upoznat, je u stvari kupaža nekoliko bijelih sorata. Starih, autohtonih bijelih sorata s ovog područja. Čujte, unatrag zadnjih 40 godina urbanizacija je ovo područje napravila svoje, površine za sadnju su se desetkovale i ovo malo što je ostalo zaista je grijeh saditi nešto drugo. Moramo gurati ovu priču o belici, moramo gurati te naše autohtone sorte u ovoj općoj eri globalizacije, imati jednu lokalnu priču koju nema nitko, mislim to je ono što zaista vrijedi. Radi se na tome. Mi smo u zadnje vrijeme posadili belice preko 3000 komada, a usput smo za naše članove nabavljali i cijepove drugih sorti, i crnih i bijelih. Tako da smo ukupno u ovih 10 godina, pa sa belicom sve skupa preko 15.000 trsi nabavili i posadili. Napravilo se 5 novih vinograda, potpuno novih vinograda su ljudi iskrčili sa traktorima. Dakle, jedna zanimacija postoji. S udrugom Belica aktivno surađuje i grad Kastav. Izuzetno nam je stalo da Belica dobro radi, to se vidi i u suradnji koju imamo s njima.
Uređujemo kuću koja se u centru grada misli namijeniti kao njihova kuća, kuća Belica, kuća koja će čuvati tu našu vinsku sortu, razvijati je i njihov dom, jer su to ljudi koji vrijedno rade ne samo u vinogradu, ne samo u podrumima, nego i ovako kad treba uključiti se u javni život i kad treba da doprinos u društvenom smislu. Smještajni kapaciteti, stara gradska jezgra, šetnica, muzeji, ateljeji i bogate manifestacije, dobra gastroponuda i naravno dobra kapljica. Razlog do razloga za posjetiti Kastav.